Na međunarodnoj izložbi naoružanja Index 2021. koja je nedavno održana u Abu Dhabiju, Rusija je predstavila novi proizvod, bešumni baražni dron Kub, koji ima 3 kg težak borbeni deo. On je u stanju da brzo i neverovatno precizno uništava sve ciljeve. U nastavku detaljno raspravljamo o novom standardu ove klase naoružanja. Bez obzira na relativno kratak rok njihovog postojanja, bespilotne letelice su formulisale dve principijelno različite klase, bespilotne avione i municiju koji se dugo nalaze u vazduhu ili kako ih sada zovu baražna municija. Prvi su američki strateški dronovi Global Hawk, koji su postali poznati tokom konflikta u Karabahu, turski operativno-taktički dron za srednje visine Barjaktar TB2 i ruski teško-jurišno-izviđački dron S-70 Ohotnik, koji je u ovom trenutku najbolji u svojoj klasi. Za razliku od bespilotnih aviona koji raketama i bombama gađaju mete, baražna municija je upravljajući projektil koji je u stanju da dugo boravi u vazduhu i neposredno skenira objekat preko vlastitog ili spoljnjeg navođenja. Sjedinjene Američke Države dugo nisu mogle da definišu šta im je potrebnije. Pentagon smatra da je glavni neprijatelj američke pešadije neprijateljski tank ili neka zgrada koja dugo vremena ostaje vatrena tačka. Obe mete mogu se neutralisati sistemom FGM-148 Javelin. Ipak, kompanija AeroVironment je dokazala da ovaj zadatak može da reši upravo njen dron, Switchblade 600, koji je 6 puta jeftiniji. Osim toga, Javelinov operater mora direktno da vidi metu, dok Switchblade može da pogodi metu na 10 km uz spoljno navođenje. Pentagon je odlučio da kupuje i jedno i drugo. Javni izvori govore da je u 2020. godini američka armija samo u Siriji izgubila više od 300 bespilotnih letelica tipa Switchblade. Rusija ima utemeljeno i logično viđenje mesta i uloge baražne municije u veštini ratovanja. Ranije smo govorili da koncern Kalašnjikov ima projekat Lancet koji je predstavljen 2019. dok se ove godine privode kraju testiranja drugog projekta, baražnog drona Kub, koji je daleko mobilniji od Lanceta. Kub pri masi od 15 kg i dužini 1,2 metra može biti lansiran katapultiranjem, jednostavno se rotira i manje je bučan od Lanceta. Ovome treba dodati široku gamu napada, u stanju je da napada sa malih i velikih visina, da se prikrade na 3 do 5 metara iznad zemlje, da okomito napadne sa 4,5 km pomoću svog ili spoljnjeg navođenja u kodiranom radiodijapazonu ili prema laserskim zracima. Tvrdi se da pogodak u metu ne odstupa više od 2 metra, što je gotovo jednako snajperskoj preciznosti. 3 km bojevog dela koji je u stanju da prođe kroz iglene uši postaje vizit karta ruskog pristupa i primer koliko je baražna municija efikasna u direktnoj vatrenoj podršci pešadiji na terenu. Ruski pristup je za razliku od zapadnog jednostavan, radio neprimetan, a u upotrebi taktički prikriven. Bez komplikovane i skupe elektronske opreme koja aktivno emituje signale, gotovo je nemoguće otkriti napad ruskih baražnih dronova. Ako je nemoguće otkriti napad, onda ga ne možete ni odbiti. Američki Washington Post rekao je da je Kub revolucija u svetskom naoružanju i uporedio ga sa automatskom puškom Kalašnjikov zato što je jednostavniji, pouzdaniji i znatno jeftiniji od bilo kog zapadnog konkurenta.